Incwadi yeSambulo chapter 2. Ngicela sifunze ke khona ku verse 8 siya kuma ku verse number 11. I text yethu yalamuhla sichubeka lapho sigcine khona evikile liphelile. Ngicela ufunze ke lasesitholile. Balela ingilosi yelibandla Lase-Smina uthi, nali livle liphuma kuye lokuqala nekugcina. Lo wafa wabuye waphila uthi, ngiyakwati kuhlupheka kwakho. Ngiyabati buphuya bakho kodwa ube unjingile. Ngiyakwati lokubi lokushiwo ngulabo labathi bangemaJuda kanti abasiwo. Kodwa babe balisinagoge laSathane. Ungakwesabi lokho lotakuhluphekela. Buka la. Sathane utawufaka labanye benu ejele kuze nitawuvivinywa. Nitawuhlushwa emalanga la10. Yethembeka kuze kube ngusekufeni. Ngiyawukupha umchele wekuphila. Lolo nendlebe akeve lokushiwo ngumoya emabandleni. Lolo ncobako ngeke kumente lutho kufa kwesibili. Praise the Lord. Kuneliqiniso lilisegcineni ngisangendlule kulo. Uma ungumntwana kaNkulunkulu lokuhlethi la, kungendeka kufa kwekucala kungakugeji. Kepha now ungumntwana kaNkulunkulu ugcine ukukholwa kwakho showcase kufa kwesibili kude emandleni kwakho. Kuthule nkonzweni. Think about that. Into labayisabako bantu liyesatshwako kakhulu kufa. Uyobone nangabe sekufiwe indlela abantu laba shivalisha ngayo nalabahlonipha ngako kufa uzumangale lokufa kwekucala. Bayakwesaba abantu kufa kwekucala. Bayakuhlonipha. Sakhule emakhaya nangabe khona lo shonile kuthiwa neredio ayivuli. Angithi why hlonipha kufa? Kusatshwa ngale indlela, kuhlonishwa ngale indlela kufa. Lethi livi loyo loncobako ngede kumente lutho kufa kwesibili. Kuyathanza akuthanzi. You have escaped. Sekude amandla. Ngathi into lese ide amandla kufa kwesibili over umntwana kaNkulunkulu. Kusho uNkulunkulu. Bancoba hamba ukhululekile. Ngeke kwente lutho kufa kwesibili. Lelivi lisibhalela ingilosi yelibandla Lase-Smina sakhuluma nasicalako ukuthi lethi ingilosi kukhulunywa ngalabaholi balamabandla. Uthi nali live leliphuma kuye lo kuqala nekugcina sakhuluma ngaloko evikini eliphelile kuthi everything goes through God first before ifike kuwe. Uthi ngiyakwati kuhlupheka kwakho. Ngiyabati buphuya bakho. Lelibandla lalihlupheka, lelibandla laliphuyile. No one was as poor as this church. Lobuphoya lobungaka ukuthi buze kukhulunywe uNkulunkulu abuconfirm ukuthi ulibandla lelihluphekako nelibandla leliphuyile. Kuse ayisiloko. Namhla lokusihlethile la sonke sembetha ngithi. Sibuye emakhaya endlini angithi. Siyadla nekudla ngithi. Ungabe usophuye kangako? Wembethe ulihlala ku shelter tino ngathi tiyahamba tiyasebenza angithi bophuya. Uthi ngiyakwadi lokho. Uthi kuthiwa uphuyile kodwa ngekubuka kwami ngiNkulunkulu wena unjingile. You are rich. Umuntu lonjingile abe angakwadi ukuthi unjingile kuba inkinga.
Niyawukhumbula indzaba lesho bafundise pulpit yemuntu lowagibela umkhumbi wahamba. Abhadele ithikithi lakhe liphelele. Nabo basela bavuka ekseni bayokudla akayi yokudla. Ilunch bayadla akadli, isapha akadli, yena uphethe lokhothelo wakhe udlela lokuncane. Kuthi nase kuyophela le journey. Uyambuta lo muntu wathi ngiyanotice uhamba nathi la. But wena nangabe kuyadliwa awude ekudleni kwende kanjani? Athi lo ekunene cha sizathu lokuthi imali yami incane. Mina ngidla naku lengudlako. Asi lona hayi phela. Leta sengibonela ithikithi lakho libhadele. Bhadele ithikithi leli-entitlisha kudla, i-breakfast, i-lunch, i-dinner. Ngabe uyakudla, keja ukakudla. Yonke le journey. Ngoba atithatha njengalophuyile, longenalutho, abanako konke. uNkulunkulu lelibandla ngiyakubona kuhlupheka, ngiyakubona nebuphuya bakho kanzi ube unjingile. You are so rich. Mana ubone. Udawushiwa ngilokunengi. Ube uhlete emnothweni. Indlalifa iseseyincane ayikehluke esigcilini noma ingimnikatwa konke. Kufuna ukuthi kuvuleke emehlo. Itawubona. Uthi ke uNkulunkulu wena unjingile. Sewuthi ke uNkulunkulu ungakwesabi lokho lotawuhlupheka ngako, lotawukuhluphekela. Buka la kusho uNkulunkulu. Sathane utawuthatha labanye benu abafake etilongweni. In other words, uthi uNkulunkulu nasekwendeka yathi ukuthi sengutshelile. Uma ngabe kwendeka into sotshelwe yona, kufuna ungahlupheki. Vele bekubhaliwa ngithi kuze kutawendeka. Therefore, don't worry. Uthi ke phanda uhlushwa nite uvivinywa. Nitawuhlushwa emalanga lalishumi. Sewuthi uNkulunkulu yethembeka. Kuze kube sekufeni. Lesengesi be faithful unto death. Ngilithanza lelo nalisho njalo. Ngibalisho ngamagama ukuthi noma sowufuceke ngeke ukuthi sowufike ekoneni lapho khona utabese uyabulawa noma ungabulawa khona. Uthi uNkulunkulu lengubheke kuwe kunye. Nothing else. Wethembeka. Usho njalo uNkulunkulu. Uthi yethembeka. Uma wethembekile mina uNkulunkulu ngitakuniketa umchele wekuphila, the crown of life. Kunebantu labatawuthola the crown of life because they've gone through kuhlupheka lokukhulu. Lokuhlupheka lesikhuluma ngakho akusiko ke lokuhlupheka lengitawuthi the great tribulation lelithi iBhayibheli kutawufikela umhlaba just before the return of the Lord aseta nelibandla etemhlabeni kuyeda lokho. Anginichazele bathandekayo ngekusho kwembhalo kulafika isikhathi uma Jesu abuya emhlabeni avele emafini bese labakholwako bayahlwithwa bayahamba bahlangana nenkosi emoyeni bakhweshe for 7 years. That is the beginning of the great tribulation letawendele umhlelo umhlaba. Akusiko ke lokho bekukhulunywa ngala. Nakuphela 7 years bese Jesu uyabuya nelibandla lakhe ato establish what is called the millennium rule, 1000 years of total peace emhlabeni. Lela khona kude buhlungu kude kufa kude ini nangabe uyashona njalo ndawuthi nje kude buhlungu nangabe kuthiwa uyashona na 100 years kuthiwa kushona umntwana lapho khona libhubesi nemvu utawuhlala kanye kanye umntwana ladlale ngenyoka ingamlumi millennium period leso sikhathi siyeda labakholwako sebana Jesu. Lapha ke leBhayibheli sifundzile ke bathandekayo ukuthi two things letendekile ngoba ngifuna sikubone lokho sisangena sicedzela lesifundo sanamuhla kule message to the church eSmina naku lekufuna sikunake.
kuleli bandla lekucala laseFesu uNkulunkulu uyakhuluma kulo uthi ngiyanibona nelibandla lelisebentako nelibandla lelingatsinwa nelibandla leli long suffering uthi nelibandla futhi leli rejecta konke lokubi ngiyakukhweshisa kini kepha nginanaku against nine nilushile uthando lokucala. This was a loveless church. Wase uthi phendukani nende imisebenzi yakucala. Lo ncobako ngiyamniketa lithuba lokusadle kulesihlahla sekuphila, the tree of life. That was the first church. Lelibandla lesibili laseSmuna uthi uNkulunkulu, this is a church lalikhomendako. Libandla lelithwele inhlupheko layithwala ngesizitha lesikhulu langabothoki. Ngesingisi gracefully went through suffering. Umuntu losimahlupheka ungambona ebusweni usuyahlupheka. Ahlala nesmile. Lesitawumangaliso umhlaba. Ungahlala kanjani umamatheka kanje ube kunema pressures lanje empilweni yakho. How come? Kuleli bandla. Uthi ke uNkulunkulu leli bandla leli ke liyawendlula enhluphekweni lenkulu. Bathandekayo ngifuna sikubone naku ukuthi uma Jesu asahambile enyusele ezulwini icala libandla, we do not have a prophetic picture of what the church is going to look like emhlabeni other than what we see from chapter 2 na chapter 3 encwadzini ya Revelation. Lesithombe lesibonako kusi libandla laNkulunkulu litawuba nje, libandla laNkulunkulu litaba nje, letindlu lesibonako is not confined to the period. Ukuthi it was a loveless church sesendlulile konke sekumnanzi. Some of these things diyahamba diyasilandzela. Injani impilo yelibandla lesikulu? Ngenzaba yoluthando na? 2. Injani inzaba yelibandla ngekuhlupheka? Either kuhlupheka lowendlula kuko as an individual noma kuhlupheka lokuseta lokutawunyonyobela umhlaba. Ngoba lokhu kwendeka ngeke phenze kumefuke kuvela phambili. Uze uNkulunkulu noma kuvela kuhlupheka nekulingwa lokukhulu. Be faithful. Kuze bese kugcineni. Ungakushiyi lokho. Ngivumeleni ke bathandekayo ngisho naku lokumbalwa ngaleli bandla Lase-Smina. Uthi uNkulunkulu nitawuhlupheka labanye benu batawufakwa etilongweni. 10 things that happened. Lama verse lowafundzako athi for 10 days you will be suffering. Ngifuna kuveta kancane ukuthi libandla ledlulephi 10 persecutions libandla ledlule kuwo. Kokucala uma licala libandla during the apostolic era lahlushwa ngamaJuda labe ngakholwa ukuthi Jesu ngumesiya. Bathi bayakholwa bahlushwa. Basuka eJerusalem scattered to Samaria to Judea. Kwesibili base bahlushwa ngamaRoma, umbuso wamaRoma wabacinzetela. There were 10 great tribulations labendlule kuwo njengelibandla. Kepha kuloko labendlule kuko nanke emavesi emagama lokungazusi aba sibuko sabo labazalwane labawabonako. Lathi lenhlupheko lengendlula kuyo yesikhashana ingeke ilinganiswe nenkatimulo letawembulo. Ngangekuthi noma ngibona athi ngiyahlupheka ngiyenhluphekweni lese ngitshelwe ngayo ngilungele not only kuhlupheka but ngisho nekufa lombala. Ngifele ukholwa. Lelibandla lendanjalo. Athi Paul nakakhuluma encwadzini yamaRoma donke tintfo tisebentelana tibe ngiletinhle kulabo labamthandzako uNkulunkulu kulababitwe ngelicebo lakhe. Ngisho nenhlupheko ilombala na umntwana kaNkulunkulu nayifika kuwe sakhuluma evikini eliphelile so iqalile uNkulunkulu wase angayikala wase uthi uNkulunkulu lokhu kukulungele
nakufika kuwe uyakwethwala ngegrace uhambe kuko leni ngoba ku stepping stone sekukusita ukuthi uye phambili. Babu kanjalo ke labazalwane base bathi empilweni yabo lokhu kude into lengenteka kithi konke kwentekela thine kuze kube lusito lokusisita siye phambili. Naku lencela sikubone ke bathandekayo, Sathane indlela lasebenta ngayo usebenzisa kwesaba, fear. Kusina ngabe kuvela lokukhulu longazange ukubone ucabange ukuthi impilo yakho seyifike egcineni gange ukuthi ushintsha ligiya ulahlekelwe ngama bearings kwesaba. Wonke losebentela umbuso webumnyama losebenzisa amandla asathane usebentela ukuthi wesabe na indlela lasebenta ngayo. Bayahamba abantu great lengths bayofuna tintfo labangatigadazela kuze kusina uchamuka nakachamuka yena wesabe wena lomunye. Yini lokho? Yi-operation yembuso webumnyama ayisebenzi ngaphandle kwefear. Wendela lokuthi nangabe ngiyachamuka wena lomunye bese weyesaba nawesabako so uluze ama bearings, therefore ngeke usakhona kwenta lobungakhona kukwenda. Indlela lasebenta ngayo Sathane all throughout the ages. Umbhalo uyasitshela ku 2 Timothy 1 verse number 7 lithi thini asikemukeliswa umoya wokwesaba. Semukeliswe umoya wani? Umoya wemandla, umoya welithando, nemoya wengcondo lesangulukile. When aqhamuka lo mubi agadazele bese uyema uthi zica phambi kwakhe akubona ungesabi uyabe usuyethuka sikwenta kanjani manje sengihlangane nani la lo muntu bofuna esabe phela lo sekwente kanjani ushinya ligiya. Anginakukhuluma kabanti but ngifuna kuvetana sithombe. Kuyenteka kufika labanye kimi bafika kulendlela labeta ngayo beta from a position of ndawuthi power and intimidation. Bang intimidator ngisemsebenteni to the extent yokuthi bangitshele ukuthi even kulesitulo lohlethu kuso kungenteka lesitulo sakho siwe lesi. Ngiyalalela kufika kimi ngekhathi ngathi abantu laba bathi kuthi mina ngihamba nabani. Ngithi ke mina kubo no, you know what, lokho sengikhona la ngikhona khona kuvume uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu athi namuhla angisuke lesitulo ngidawusuka without a problem. I think lokho kwaseke bashaya kokucala lokho kuthi how dare you say something like this. Nasichubeka sikhuluma bangitshele ukuthi uyathi ngathi usawu understand ukuthi sichamuka kuphi thina sithunywe bobani wenda lo lokwendako. Ngathi mina no, I know, but lala ngime khona ngimeqinisweni I have got the backing of Almighty God. Let it happen to me what God Almighty has allowed to happen. Kwabashaya lento leyo babele move. Fast forward bajika. Hey mfundisi windhods kusho lawo bantu because the enemy works through fear. I don't know the things that are in front of you laba kwesabisa ngato Satan kubita ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu have a backbone and a grounding kuNkulunkulu wakho ngekukholwa kwakho utshele ukuthi no, I'm prepared
not only to suffer, but if needs be, to die. Then the enemy is going to steer clear of you. Akweshele. Kwendeka njalo ke la kuleli bandla. Naku lokwendeka ko bathandekayo, libandla laNkulunkulu langena enhlupheko leng10. Lengena kumaRoma bo empire. Kufika the first emperor nga AD 64. Kusuka umlilo lomkhulu eRome. Usilo emperor lomlilo lo ususwe ngemakholo. Kungenxa emakholo. Wathatha emakholwa wawahlukubeda for 4 years. Abathathe labanye abafake kuma amphitheaters, abafake etilwaneni tasendle, uphila bakufake lapho. Tifike etilwane tikudlavadlavadi. Lalababukelako bathi uyabona na ulikholwa utawendekani. They become a Christian. Bafa bangena khona bajika kuletinto letotilwane baphila. Bathi ngeke kuyekele ukukholwa kwethu. Bachubeka nako. Labanye babakhungele lababakhungela kona babafake kubabe ngumlilo ma-torch bakhanyise ngaphandle. Bakhanyise ngabo ngaphandle ebusuku. To instill fear kumakholwa ukuthi ungaqala ube likholwa. Na ulikholwa stakumemisa lokho ube li-torch ebusuku. Bangena bangabi nankinga. Lenhlupheko yayi-localized is a city of Rome. Kwaya phambili. Wafa lo emperor wafika lo wesibili. Nakafika yena wathi mina nginguNkulunkulu lo emperor lo wathi nginguNkulunkulu. So nonke ufuna ningikhonde. Emakholo ala kumkhonda. Wawathatha wahlukubetha. Wathatha ngisho nempahla yawo lobe nemhlaba anetindlu bamucwa ama-bank accounts bamucwa lawo makholo leso sikhathi for refusing ukuthi babhawe down bamkhonte lo Nero. Kulesikhathi lapho khona uMapostle John wahlukubetheka naye bamthatha bamkhipha emehlo bamjika esichini sasePatmos. Wathi noma asengayi-ede emehlo enyama kubona wase uNkulunkulu uthinta emehlo kamoya wabona tambulo letinkulu etingazathi bonwe abantu ngemehlo akomoya. Umuntu lonemehlo enyama kuphela ngumuntu wekukhalelwa. Uthi ngoba nemehlo akamoya. Kubona beyond lokhu physical lokwenzakalako. Kungakumbhalo uthi asilwe nenyama nengadi nebantu, silwa nemimoya. Na utawulwa nebantu benyama utababona physical eyes, ugcine lapho uhluphekile. Ngoba kutaba netinto tingibele tibekwako endleleni yakho yalokholwako ungaboni ungene njengomuntu lo blind. Kasi nonemehlo kamoya utawubona usiloku ke njengemntwana kaNkulunkulu angisangeni kuko. Emehlo akho akavuleke. Kwende kanjalo. Lithi ke wabathatha labantu wabafaka kuletilwane tibadlavadlaze njengemakholwa. Emakholwa lamaningi lesikhathi abaleke Roma afuna inkululeko. Then they went underground. Uma ufunza emaveni lamanye enkolo lenye ababavumeli bantwana bakaNkulunkulu ukuthi basebenze bakhonde ebaleni. Sinenhlanhla. Sikhonde ebaleni siyahlangana. Lamakholwa abengakhona ukukhonta ebaleni bahambe underground nabafuna ukukhonta bangene underground bakhondele khona ngoba watholakala ukuthi uyakholwa sekuphelile ngawe. That is what happened. As if that was not enough. Umbishop lomkhulu wase-Antioch wabulawa ebaleni. Leni sathana befuna ukuthi ade ufake ifiye wabamba lo mbishop lomkhulu kusinakungenteka nje kumbishop kutawendekani kuwe. Uze utowesaba. Nako lokwendeka. Ngiyagijima ke bathandekayo khona la ngijayele khona. Wafika lo munye umbishop. Yena ke wase ubeka ema-statutes bonkulunkuluwana ukuthi bakhondwe. Wathi lo ufune kwendeke nje akwendeka boDaniela khontana babonkulunkulu. Lo ngavumi ukukhonta labonkulunkulu bami lengibabekile utawubulawa.
kwase uthi not only utawubulala labo labakholwako labangakhonti lesithixo but nawe nongakholwa na utawutholakala ugcine uvikele emakholwa nawe awubanjwe ubulawe kuze ukuthi batokukhipha hey uyakholwa lo phumele ebaleni kuze libandla litawuhlupheka kwende kanjalo wasechamuka lomunye emperor lo wafika yena wablame emakholwa for all disasters lentekako eveni ma pestilences ma natural disasters wathi lokhu kwenteka ngenxa emakholwa abacalele manga kuze ukuthi bathe ukhona kubanjwa bavalelwe ematilongweni kwendlula kwachamuka lomunye lokubona kwentako le volume iyanyunguswa le volume yenyuso usina efika lo munye emperor uthi yena kude akavumeleki kusemakholwa bantu baphenduke babe ngemakholwa no altar calls lofuna indiwe live washo njalo kwendlula kwafika lo munye wase uthi uma ngabe nine nenda lokho wabamba labafundisi bonke babulawa ubule umbishop ubulawa abafundisi kuze kusi lamakholwa atoba nokwesaba now nasekuya ngasekugcineni kufika lomunye emperor Dionysus ufika yena uthi kukholwa noma lehlupho ayisale iextender from city of Rome sale yakho wonke lombuso weMaroma wakhipha iproclamation kusi onke makholwa everywhere asalahamba yobulawa longafuni wabanjwa wabulawa kulesikhathi koba sikhathi semachawe etengolo labanengi babulawa labangabulawanga baphika kukholo as if that was not enough wafika lomunye Diocletian wekugcina wase yena ke usika inkomishi umlando usitshela ukuthi ngilo lo wahluphe emakholwa kakhulu uma wahluphe emakholwa naku la kwenda 1 wafike wathi kude kuhlangana kwemakholwa he banned all Christian gatherings kwesibili wathi tonke tincwadi tekukholwa atishiswe tashiswa kwesithathu wathi iBhayibheli live laNkulunkulu alishiswe kwashiswa tell me sekude kuhlangana kwemakholwa 2 ema-buildings asabhidletiwe kwesithathu lencwadi seyishisiwe leli bandla litawuphila kanjani wakhanza ukuthi leli bandla kwakungasilo libandla lelihleti leliphethe iBhayibheli lihlala emashelfini kwakulibandla lithethe iBhayibheli la ngene enhlitweni kwase kusinoma iBhayibheli sekuthiwa ngeke usalibanalo uliphathe ngesandla kwathiwa leli la ngekhathi enhlitweni ngeke ulicishe base bachubeka nalelo iBhayibheli bahamba nalo uthi uma efika ko uthatha ama properties emakholwa uyabamuca ama properties abo wase uthi kude lo munye lokufuna khontwe ngaphandle kwalabo uNkulunkulu bethu kwathi labo babekhona embusweni uhulumende kugovernment bakhona emasojeni balahlekelwa imisebenzi na ulukholwa kwathiwa ngeke uchashwe la ulukholwa egcineni wathi masababulewe emakholwa wathi masawufile you will never get a decent funeral the bodies of Christians were taken baniketwa hungry dogs kujikwe khona kuthiwe kudla kwetinja udliwe itinja ungangcwatshwa kuba sibhuku lesikhulu kulowo mzukuzuku lamakholwa aqinisela athi noma ngabe siyahlushwa kuhlushwa lokukhulu noma siyabulawa noma sesiphathiswa worse than animals but ngeke sikuyeke ukukholwa kwethu siyaqhubeka simkhonde lo uNkulunkulu wethu bamkhonda uNkulunkulu kungako Jesu nakafika kuJohane esichini sasePatmos uthi kuJohane bhala tshela leli bandla ingilosi yelibandla laseSmina ungahlupheki ngalolo takuhluphekela do not be afraid ungesabi lo tawuhlupheka ngakho
ngobe vele Satan utawuthatha labanengi benu abajike etilongweni. This was the cruelty of the Roman Empire. But now lokumnanzi. Noma kuvela inhlupheko nekulingwa lokukhulu noma ngabe kudzangela umoya. Lelibandla laNkulunkulu lema. Libandla laNkulunkulu lachubeka la phambili. Bashumela live laNkulunkulu ngesibinzi. Bashumela live laNkulunkulu bangayeketisi. Noma bahlushwa kangaka kwaba ngazi usilokukholwa kwabo okufana nalesihlahla lokuthiwa yimir noma yimur. Basi lesihlahla na usijuba la makha lesiwakhipha wasikhipha emakha lamnanzi. Wawufuna ukubabona abahlupheka bakhala. But the more bahlupha, the more babulala. Kuthiwa kule mole libandla laNkulunkulu lachubeka ngemandla la phambili. The church, it grew by leaps and bounds. Lachubeka. Kanti bayahlushwa. Njengalesihlahla. Lagcwala wonke i-empire seRoma lase lachithekela nangaphandle kuMediterranean ngekuhlushwa kwabo bangena emhlabeni. Naku lengifuna ukugcina ngako namuhla uthi ke uNkulunkulu la kuleli bandla yethembeka. Be faithful. Wethembeke kuze kube sekufeni nakubita kuthi ufe. Kuna story lesendeka Mbamba lela bengifundza khona emankayane. Kufika head teacher waleso sikhathi una boarding master. Kwakuvamise ukuba netinkonzo njalo entsambama boarding school ngemasonto lapho kukhondwa khona. So labanengi bathi bayakholwa sebafuna ke kutesta lokukholwa kwalabantu. Bahamba bagadazela bayathi camouflage bagcwatha ingubo bafaka ibaraklava baphatha bobhusha. Na inkonzo ichubeka bangena nabangenako ukucisha letibane. Nacisha tibane bathi awukushuthi ikhambe egesi kwente kanjani. Babe bangena. Bagijima bafika ngaphambili. Lomunye wakhona, lomunye ume lapha eminyango la kuphunywa ngakhona. Ukhanye egesi. Bathi je sekunani lapha phambili. But these guys bathi ke yabona bakhuluma bashintsha indlela bakhuluma ngayo. Ngubani lapha lokholwa phambi sandla. Bathi kwathula kwathi du. Labanengi bathi hey ngeke ngingene ngidivete usingiyakholwa. Ngeke kwendeke lokho. Babenzi. Hey sithi ngubani losuyakholwa ngala. Ungazi baba bancane kakhulu. Lela badvetako. Labanengi babethi siyakholwa base bayathula bangabonakali. Nababona ukuthi kunje labanengi vela basiyemakholwa base bakhipha ke lo mabaraklava bakubeka eceleni. Bathi hawu kansi ngumabonza lo. Kanzi ngizibani banyana lo. Base bathi hayi thina siyakholwa. No. Wait a moment. Babekhombisa ukuthi sifuna ukubona ukuthi lela bathi bakholwa sibili yini noma ngumdumo nje webantu abakholwako. Kwase kuyabonakala ukuthi la akalali lutho. Lamakholwa akholwa noma sekubhekene nekufa kusofika ekufeni bathi no kulungile. Kungilungela kufa. Cela kukhanyisa ngemfanekiso lomunye. Le ndoda iselwandle lalabadrilla ioil. Nabadrilla oil so ulele sophumulile ke lapho. So uthi ebusuku noma kuleso sikhathi la kwenteka ngaso lengodi kusuka a big explosion. Le platform lahlethi kuyo iyasha. Uyawubona umlilo mkhulu umlilo. Now uyacabanga ngende njani? I've got two choices. Ngiyema kulomlilo uyangishisa ngiyafa noma nangibuka ngala ngaphasi I can jump. When I jump 50 100 meters down.
I will jump into the ocean. Lake ocean, I know. Ukuthi the ocean yabanza. Uma ngicumukele khona, I've got a window yokuphila 15 to 30 minutes. Nakude lo tawufika rescuisha, I'm dead. I will die a slow death. Or I can die a sudden death. What's your decide? Uthi no. Tinyawo tami ngethwale. What's your uyagcuma uyangena. Uma ngena agcumile. Wakhona ke ukuthi asinze kulomlilo. Fortunately for him, kunemkhumbi lekhona. Bamrescuisha ngakaphela 30 minutes. Base uyasinza. Sebambuta ukuthi awusitshele yini lekwente ukuthi ugcume ungene lapha emandeni. Uthi phecelezi ngesingisi, it is better probable death than imminent death. Uthi nangihleti lapha engathi vele sengifile. Kasi nangigcuma ngena ngale emantini kungenteka ngife. Therefore I'm going to choose probable death. That is why I jumped. Lamakholwa alesikhathi abebhekene na imminent death. Kwakulula ukuthi uvume ukuthi hayi angisamadi lo Jesu. Kumbe ngidawuphila ngiphila mhlambe lo 2 days, lo 2 months, lo 2 years. Athi lamakholwa no. Asisiwe ema-cowards thina. Nangabe kune imminent death lekhona kufa, sitakubheka lokufa. Uma ukhulumile uNkulunkulu. Wathi yethembeka unto death. Bhekene nokufa. Now wenta njalo ngidakunikeza umchele wekuphila. I'm going to give you the crown of life as victory. Bangena ke kufeni. Nange amagama lengcina ngawo emagama ekuthembeka. Bathandekayo. uNkulunkulu sibitile sonke. Kungenteka singangeni kule nhlupheko labangena kuyo. Yekujikwe etilwaneni, yekushiswa ngemlilo, yekubhekana nenkemba. Kepha kukhona kuhlupheka lokungenteka uhlangane nako ulikholwa. Either lo munye wedlule enhluphekweni leconzene naye lo ngayiboni. Uthi uNkulunkulu ngibheke ukuthi wethembeke kuze bese kufeni. Kungenteka lokungikhuluma nje kanje simo singashintsha ngoba lapha la ngikhuluma khona leli bandla lalibhekene nahulumende wesikhathi. Lo hulumende wesikhathi lo bephethe kwatshintsha tindo. Wababulala abantu nenkemba. Niyakukhumbula phela eGibhithe Josepha noma abende lokukhulu kangaka wasita inkosi wayinika liphupho. Inkosi yaseyisindisa abantu for endlaleni. Lithi iBhayibheli lenkosi lo Faro wafa lo abemathi Joseph. Kwaqhamuka le inkosi lengamathi Joseph. Yabahlupha 430 years. Bantwana bakaNkulunkulu. Singacabanga ukuthi nangabe simo sinje siyawuhlala sinje forever. Uma inkosi ingakabuyi. We don't know what is coming, what is being planned kule horizon. Kungefika isikhathi lesitawubita ukuthi awunawukhona ukubhaca ngelibandla lokhonta kulo. Awunawukhona ukubhaca ngemfundisi wakho. Kudawubita wena lokukholwa, kubite wena enyameni. Kufune wena ngco. Kuthi nawe ubhekene nekufa nekuphila, uthini ngaNkulunkulu wakho. Labazalwane kulesikhathi kwakunema rituals, kwakunema festivals lentiwako at national level. Labe phambene nekukholwa. Bathi ngeke sijoyine kulama rituals nalama festivals lentiwa at national level. Ngenxa yokukholwa kwethu. Base asingeni kuloko. Babulawa. We don't know what is happening, what would happen in the horizon. Lokungabita ukuthi kufike lapho khona udecide wena ngamunye njengelikholwa ukuthi either you stand for the gospel of Christ or you die. What will you choose? uNkulunkulu yethembeka kuze bese kufeni. Kwethembeka ngiyona into lengitawuthi lokutawukwendeka kithi sonke nasifike egcineni.
Live la uNkulunkulu uyasitshela lithi liyafanekisa kunendoda liyahamba yaya eveni lelikhashane. Ingakahambi yasefika kumunye yamniketa 5 wemathalenta. Yahamba yaya kulomunye yafika yamniketa 2 wemathalenta. Yahamba yaya kulomunye yamniketa linye lethalenta. Yasiyahamba. Uma ihamba iyakhashane yabashiya. Lona lothole 5 wemathalenta wathatha amathalenta akhe watrader wasebenta despite all odds wakhicita lomunye 5. Lo abethole lamabili wasebenta naye wakhicita lomunye 2. Wathi lo lothole linye walithatha walimbela phansi. Kwahamba isikhathi, kwahamba emalanga, sefika isikhathi sekuvivinywa, isikhathi sekuthi account. Uma efika lo banikete lamathalenta, ufika lo ecala uthi ndoda, I gave you 5 talents, what have you done? Uthi lona Nkosi, ngathetha amathalenta akho lasihlanu ngatrade ngawo, here is 5 more. 5 plus 5 in 10. Ithi le Nkosi, well done, good and faithful servant. Wethembekile kulokuncane. Ngena ke embusweni wami. Ndakuniketa ukuthi uphathe lokukhulu. Yasuke attention iyakulolo thola amabili. The same thing happens. Isize Nkosi, well done my good and faithful servant. Ngunike 2 so delelang 2. Usebentile despite thinking lo ngahlangana nato. Wabeketela. Wasekayiwa lo thole linye. Kuthiwa ndoda kwende kanjani ngawe? Uthi lona hayi mina ngatile usungumuntu lolukhuni. Ngakuthatha lo lokunike kona ngakugubhela phasi. Naku salokuthatha ke seke kwakho ngiyakuniketa kona. Bathiwa nceku lembi nalevila phakho. Bofuneka bewatile ukuthi ngivuna lapho ungakahlanyeli khona. Lokuncane lokabukwentile, you should have taken the talent. Wahamba waliniketa ama investors kuze nangibuya ngithole ithalenta lami selinendalo. Naku lengifuna sikubone. Uniketwa 5, uniketwa 2, uniketwa 1, little Bible according to their ability. uNkulunkulu uyasathi uyasibona. Siba nenge singcwaka sigcwele lapha ku auditorium. Likhono lelikuwe nelikhono lelikimi nelikhono lelikubani ehlukene. uNkulunkulu uyathi ukuthi unamaphi emakhono. Ubheke umnikati walelikhono ukuthi hamba usebente. Nase kufika isikhathi sekunika iaccount. Kuthi excuse that ayibheka that ayemukela. Kuze athi ngihlangane nebulukhuni mina. Ngangasakhona ukusebenta ngasengigubhela phansi. Kude isikhathi saloko. Nasifika kumnikati wenzaba. Uyawubuka lo uthi I gave you likhono according to your ability. Bengifuna usebente. Usebente wendani? Wethembeke kangakanani? Lokulingwa lohlangane nako lokuhlangane nako endleleni bengikwathi ukuthi awuhlangana nako. Despite that, bengifuna usebente. Faithfulness. Kuzobe sekugcineni. Emavi ekugcina atholakala kuJakobe sahluko sekucala. Liverse laka 2 kuya kuverse number 4. Lamavi lafundzeka kanjena ke masinyane kuze sitawuvala bazalwane. kuJakobe chapter 1 ngicela ngifundzele masinyane ke. Verse 2 to verse 4. Ngiyanibikelela bazalwane bami. 2 to 4. Nanehlelwa tinhlobonhlobo tetilingo nibokuthatha ngekuthi injabulo yodva. Nati ukuthi kuvivinywa kwekukholwa kwenu kuveta kucinisela. Kucinisela kumele kucedzele umsebenzi wako. Kuze nivuthwe niphelele ningenasici ningehlulwa lutho. Sima lapho ke. Bazalwane bami. Nanehlelwa tinhlobonhlobo tetilingo nibokuthatha ngekuthi injabulo yodwa. Great joy. When you go through tribulation. Netinhlupheko. Leni nathi naku ukuthi kuvivinywa kwekukholwa kwenu. Kuveta kucinisela.
Kuqinisela kumele kucedzele umsebenzi wakho. Kuze nivuthwe niphelele ningenasici. Ningehlulwa lutho. Kusho ukuthi ngalama emagama nakuchamuka inhlupheko nekulingwa lokukhulu. Uthi uNkulunkulu, this is your college, this is your training ground. Lokutawenda ukuthi lokukholwa kwakho kuvete kuqinisela. Kuqinisela nasekuphelele. Kuyakwenta ukuthi uvuthwe ulukholwa. Ungabi nasici. Uphelele emsebenzini yonke. Usho njalo Jacob. Kungako uma khuluma naleli bandla, uthi libandla laNkulunkulu litawuhamba lihlangane nekuhlushwa lokukhulu, lihlangane netinkinga. Na uhlangana nenkinga ongumzalwane, ungakhali, jabula. Because uNkulunkulu kwethembile. Uthi uNkulunkulu ngufaka ku training school e-college. Ni college ukuthi ngivivinya ukukholwa kwakho, hayi ukuthi ndobulela ukukholwa kwakho. I want your faith ukuthi iqine. Nako lokwendekako bathandekayo. Praise team sabuya ngaphambili sesiyavala. Libandla lisukumile mengathi nyawo ngicela kugcina nanga emagama lathi bazalwane asingesabi kula sisukume bangcwele sesiyathandaza. Silibandla laNkulunkulu. uNkulunkulu uwatile ukuthi ungiso and so la kubeke khona utawuhlangana nani. Qinisela mzalwane. Uma kuvela tindvo endleleni yakho, yathi ukuthi uNkulunkulu ukhulumile. Wasi lokho kutawuvela. Ungabuki ngaphandle. Hlola ngekhathi enhlitweni yakho ukuthi kunani. Kuvele ngekhathi kuwe umoya locinile. Kusi lesibalanzelako bendlula enhluphekweni lenkulu. Bema in the face of adversity. Baze bafa nekufa. Bekuyini lokhu lengihlangana nakho? Bengete ngema yini? Nangabe kuyabita usingife ngife. Ngoba iBhayibheli lithi jabula wena lotawukhuthatela uncobe. Ngoba kufa kwesibili kude emandleni kwakho. Kukusithaphi kubalekela kufa kwekucala. Ubanjwe kufa kwesibili, kufa kwaphakade. Uma uniketwe ichoice between kufa kwaphakade kwesibili kufa kwanyalo, you must choose ukuthi kungifanele kufa kwanyalo nangifela ukukholwa kwami kuNkulunkulu. Angifuni ukuthi lapho ngibeka khona, lapho uNkulunkulu angibeke khona kuvuleke isikhala ngakimi. Kunetindlo letawuvela tivele usekhaya emndenini letibuta kukholwa kwakho. Kunetindlo letingavela tivele emsebentini tibuta kukholwa kwakho. Kunetindlo letawuvela emangweni la uhlala khona tibuta kukholwa kwakho. Kunetindlo letawuvela eveni nangabe ubekwe kuleso sidlingana leso noma kule platform yekuthi ube national figure letawubuta kukholwa kwakho. Inkosi ibukile iyakubuka. What is he going to do? Bakuchamuka lokho. Utawuma yini? Akhumbule ukuthi bekucala beme kanjani. Noma utabe sofuna iconvenience kuthi kule politics yanyalo amane ngiblende nami in kuze ngana ubonakala. And we bury our faith. Asisebenzise bathandekayo tipho uNkulunkulu asinikete tona nema-abilities ethu. Siwasebenzise lapho inhlitiyo yethu ivutha ngakhona. Sisebenzise ipersonality yethu nema-experiences kukhanyisa lithoshi lekukholwa kwethu even lesiphila kulo. Kuloko uNkulunkulu akubhekile kumunye nangamunye wethu, ngoba la ukhona khona wena kungenteka ngefiki mina khona nguwe wedwana lodawukhanyisa. Inkosi yelizulu ithembe wena la ukhona ngakhona nangenhlupheko ungakhona nikumela uNkulunkulu na.
kuze usinawendlulile emhlabeni nawufika ezulwini base uNkulunkulu well done my faithful servant. Angmathi Abela waphila how many years? He did the right things. Umnakabo wambulala wafa angakakhi tindlu angakatholi nebantwana asiva abantwana baAbela wafa kepha kuyabhalwa ezulwini well done my faithful servant. Johana umbhaphathisi uyabulawa beheaded incepfakazi ngaJesu. Jesu ukhona akamlekeleli but ngiyakholwa ukuthi kwabhalwa ezulwini ngimachawule sitawabona ezulwini. A life well lived is a life that is standing for God against all adversity. Hayi lesithola sisemhlabeni. Let us think and look beyond bathandekayo. Sifana na Johana lo wangena esichini sasePatmos. Wasinoma impilo yakhe yonke seyisengotini akhishwe nemehlo angasaboni. Ngeje wasekuvuleka emehlo kamoya wambona lo ngabona. Base uyabhala. uNkulunkulu ngiva ngazi ukuthi is writing a story ngempilo yakho nangempilo yami. Lokhu kuvelelako lokwentekalako uNkulunkulu uyabhala. Singamvumelani uNkulunkulu abhale ngempilo yakho. Almighty God akabhale. Kunebantu abakubukile bakubonako. Kusiwenda njani ngekukholwa kwakho. Ungakuthathela phasi lokho. Allow God umvumele uNkulunkulu abhale story ngempilo yakho. Nangenhlupheko asithandazeni bathandekayo. Babe wethu longcwele siyabonga namhlanje nemini. Sibonga Nkosi ukuthi noma kuvela kulingwa kuvele nelusizi lolukhulu. Noma ngafika sikhasi lapho khona umoya wethu utawudangala khona sishiywe bangani nathi hlobo. Sibonga kwathi ukuthi wena ume nathi njalo ungeke usishiye. Libandla lakho Nkosi lendlule enhluphekweni lenkulu la kumela kukholwa kungakho simile la kwase kuyefika nakithi lokukholwa. Nangitsatse wethu nangumnakethu nangibabe nangimake nangilomncane asathi Nkosi ukuthi yini letawufika empilweni yakhe ibithe kukholwa kwakhe. Siyathandaza egameni lika Jesu qinisa ukukholwa kwethu Nkosi. Singakulahli ukukholwa kwethu. Singakuphiki ukukholwa kwethu. Noma sekubita kufa ulombala asinimele livangeli emakhaya silimele livi lakho nekukholwa emangweni. Sikumele ukukholwa nasesiveni. Sikumele ukukholwa emisebentini kumabhizinisi. Nakubita sesilahlekele ngokonke lokukhona inxa livangeli sivume kusilahlekele kuze uthole idumo wena. Hayi Jesu lophilako. Siyathandaza Nkosi kuthi saphuma la kulendzawo siye emakhaya siye emsebentini siya kumabhizinisi siye emangweni. Kwangathi uNkulunkulu ngasibusisa usigcine. Kwangathi Nkosi ungakhanyisa ubuso bakho. uNkulunkulu wethu lothandekayo. Phakamisa Nkosi buso bakho kithi usinikethe ukuthula lokunempumelelo. Hayi Jesu lo Inkosi nemsinzisi kusukela manje ize ibuye Inkosi yethu. Amen.